Koçum. Kayca. Bak vay gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Tekniğe okudun mu? Çay kedi koy. Çırpık emez. Çapa tal de öyle verdi koy. Bereketin sınıracaktı o 20 lirayı. O bütçe hesap var. Bak vay sen просто düşünmeyedasın. Katya егерде başka biri olsa sen tüyürüm yok. Просто Katya'ны çağırıp жоқ ким чапты дебейсиңби ушинтип. Акушерлер чапкан жаңы төрөлгөндө көтөнгөм төлө чапырдым. Бакшыраматылык байке жакшы киши болчу. Ё-моё. Бак кой. Кээде аяштан ой берипчү үйгө. Мындай бизде ситуация болуп калат да. Точно.